Tropagul rusaliilor, al pogorârii Duhului Sfânt, glasul al optulea, Tropeur de Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit, ton 8. Ni pa vu ga, do re mi fa. Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelept, pre pescarea i-a arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt. Și printrânși lumea ai vânat, iubitorule de oameni, slavă ție. Tu es béni, ô Christ notre Dieu, qui a rendu sage de simples pécheurs, faisant descendre sur eux le Saint-Esprit, et par eux a pris au filet le monde entier. Ô ami des hommes, Seigneur, gloire à toi.